Alafu mamu dad is not coming. Waithera kiniki arito. Na ndana no waje gũthoma. Ũguo nĩ kuga atĩa? Papa nĩ aroka. Ai, papa ni ngajeria ni agoka. He is visiting us. Yes. Yes, ni atu gweka ati yani akenda gutuona. Ona nire I visit him. You have visited him. Ni agoka. Kai ni mahinda ru nene kuma riria rika guku. Ni karete muno ni mwaka mugima. Ni njui one kumaka muno. Na tuike very conceived. Aigua tata wanyu he is not dead. Ni aigua matata ni akuire. Ni njui ni akunyitwo ni kieha. No mwari ona niguo andu matuika pregnant ukaigua ni aragwire areka atia arakuo nake. Ona mami no githungu. Ni ndakona ta ndi muno akijira. Githungu ni ndagithomaga nginya nga pass away. Karibu sana. Kai muno waka finally. I visited you. Yes. You visited me. Me. After you visited me. Yes. Atiriri andu wako nenjo no bomutie thomire ri no ri wagerie guthoma ni uyu uyu no higite muno reke ngwira rita riri ari number 53 out of K 60 Dui warari na namba nyingi we ndi wengiare 20 rita riri agereti biu riu tonda akwendithio hana uguo ri kwiragwo atiriri little knowledge is very dangerous very nenio ni onyendete I miss you ri mundu aigaga uguo mundu aigaga I had missed you kana I have missed you I have missed you. No, I have missed you. No mundu ndaigaga na aga correct nyukwa. Akio oi. No guoga no guo ndauga ri utiganu wi. Ni undu Tondu mwe ni ngwire nyendeire baba wanyu. Ni nyireke ngwire waitherera ona ugietha muthuri ugetha muthuri ta ucio. Baba wanyu ri he is not circumcised. Ogo le kuga atia. Baba wanyu ndetukanagia. Tumona mwako ucio wothe ikarite kou. Ni ndimwihokete biu. How nima? He is not circumcised. No ni asoka. Ni asoka.